Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode, ti may sagot ita kada kayo ngam. Sakbay na, adadagitay tattaw ngagtaktakaw iti videos tayo sa danto i-upload kadagiti channel da. Madamamat kit din ti proseso, ngam dawatak lata titulong yo amang i-report kadagita no bilang makita yo gagayam. Tay kunada nga rodan awan madi nga aramid a pumaot wenno agbayag. Addan tulat ta pagpatinggan dayta. Iso asika ngagtaktakaw iti video sarda nga mon dayta nga aramid. Manipod kinikap sat bagbag san na pudno nagan tintay drama ita. Kastoy man ti kunani kabsat bagbag. Dir man ang biyanang. Adaman met kapadasa kakayat ko pay drama ken ka. Kapadasan namang tadlinglingay ken mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengeg. Gaputan na bannog ka na umak ngagtrab-trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta. Ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Bagbaglakay, nakitam tay kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adaya. Kaano ang gimata? E di kalman. Impartyan na kanong nga rod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man tala kagatang iti motorsiklo na. Wen. Tay naganan siya na kanaw iti naglakwan na iti lugan day jay. Ay, di ginatang naalugan. Sana inlako iti nanginina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho, kanan agmekaniko. Mayat kumatikas dya ang negosyo. Jak to mo. Ultimo agmoto, jak mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa yung magkababae ha. Kit ka sana ang makasuro ha. Gawa motor wano, bisikleta lang ko ma. Wano, agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagaduwa trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awa mo lalugan mo. Katuladak nga rugmat na Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparagan ko na day ta trabaho. Linya na, ti kakasta. Nalaing nga agmaneho, kan nalaing butlaeng ang mekaniko. Iso kasta, ti bagay na ang negosyo. Nakap-apal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel magayam ti matubot ita. Ay, wala ang magbag. Ngam, depende. Iti mailako malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot agkilatis itilugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula kumanggal. Kahit saan matla alugan ti mabalin apag ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kandag dumabay. Ha? Ay, wala na. Padasag sama ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat maranakanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Anaman, padasag man hanggal. Wan, padasam kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainwang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manja ko, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduara akong nagtalon. Paggraduara akong tibakik, bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmat na. Tuladak na anggal ko. Kesa nung nga agahente ka, kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Isong ila ko kung tinuang ko bakit. Tapagpuo na kidding ag-ahinte. Lalako kung tinuang ko bakit. Iso ngayon nakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da ka no amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala,
Lalaing nga ro ti aga hindi tanay. Binaybay amon di talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan ang trabaho. Instant money ba eh? Alang nga ro. Ingkan, tapno makaawid kamot laeng nga dagos. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Lay, ang daya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adanggay, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Tapatasik man mo ti agahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti agahinte. Lulakit di talisto ka kag sapol iti ila ko. Gatang maroden ti ila ko Kaldeng ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Awan magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Umutong adagi dya Kaldeng. Ay kat ano sampay nga isakat tiyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ang lagi dya. Anya? Kahit, si daan namin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no at gumatang. Ta mga no utaang ganda. Awanin ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, tayo ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti Kaldeng ko. Ha? Ay nasayaan Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. At natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay kat, nasaya at unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam, Sana na, tarak na. Adaan mo yung alakaw. mawamadam mo. Padasim man timatan ija bagatan. Tamangan no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Kung ako nadapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may sa di birthday. Hagasim man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na. Tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may tiday di asawak. Anyan, nagsosyal magtag. Talaga kasta. Isungarod ngagtarakan katapno da partam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak iti gumatang nga mawamalt. Isa pinartik ilan na. At datay may satarakan ko dita nakapagaw no kaya mo agatangan. Anya ataragan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. O anya, kursunadam titarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sa bati pakpakang kaw. Mala, gatangit nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nang hinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray na kutong day ta saan atakong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa lang day ta. Fresh. Sa nagkutong. Kuha natan ako, Sem. Agday-dayet siguro, Hala, gataan nga mo ni Teod Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, oray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, oray 3,000. Last price. Ala, sige man langan. Alamaw, basta cash mo
Jak kaya ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bakay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3 mil. Mabaling ko nga ilako iti 7 mil day ta. Di ure 8 mil. Mabaling. Ay, apagiso. Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da partsinda. Ay, una niya. Sige man. Inak ikontak tay nagatang ko bakit? O niya. Magastamot lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga dito, automatic. Wayne, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kantulaan numalpas. Sana balay, ta bastante mo tidanong tayo. Oy na, nagmayatin nga eh. Ay naimbag man, tagimatang ka iti kasto, ilakay. Anya sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, no jak igatang. Ay no kasta, naganan siyam, tayong gatang mo dito eh. Kung bakit? Ada man ang gatangag anwang, duha anwang, ilakok tumaran itinangin at danto man maganan siya kaon. Anya ti kahit mo gatangin tanong sumaro no? Ay nalakay, uray di ka pala gumatgatang. Urnungan takit ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw, sikat ti makam mo, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo narang, dua agasot day ta. Ay, may taman pa'y nga ikan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka, kas ahintay. Ay, mayat sagi iti kita mi ti dayta, anak ko. Medyo, narang. Anda mo ta, may matikas na trabaho, ta nanamnamay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awalin na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho dyan talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kahit mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Adanilaw. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay wan, manutay urnong tan. Umdas nga tang igatang tayo ti tricycle. Ne, kunak man no ornongan ta pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo service tan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan natin gumatang iti service. Kabailak matanggal. Ure hindi aklay tinwang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka di mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayat kindi Tadan service yaw. Apay. Amo mayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro Nalakan sa laang mit amasuro. Awan. Nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalakalaang. Kanakan. Bakit? Ilakok ti tricycle ta. Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo ya? Nangina mo ti purwens. Magurnungak Mabitak lang makaunong. Basta gagagitak agbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan iti lugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apay kasta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigudon nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan day jay. Inot tulat ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaado iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay no kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata.
This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbihit. Agay ayab diya kumpare ki balayda. Madama ti shot da. Rabiin, lakay. Di kan pan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapangko kita na lako anwang. Sige mapana ko. Ah? Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo nung sumangpeta. Ane, da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa Anya day jay? Kalding may kanuwang jay agun unay. Uy, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Akin kukwa ka nagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duanwang gen talo kalding. Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawara kay tinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaadamo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kwa. Ay na. Di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to no bigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko no bigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yung alugan nyo, Rona? Kaano ang ginatang nyo na ito'y? Idi kalman, uncle. Ilako ka din di bagbag na ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusultin sa tikana kakiti panag-ahinti na Ayan na nga'y. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito'y. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ilako na. Talaga nakasuraw nga agahinte yasawa balasang ko. Maya magindi unain nyo kumaapatarimbahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak kan ni bagbag, uncle. Ngam di na mo't kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ah, ala, nagadong? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaang may itilugan ng lakong lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangan? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabigla nga. Hello, bossing! Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, boss ko itibayin sa ilbakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Kit boss mi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapol iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Uwan pare, napnaga kitos to. Nang bibit gayang abumak nang nukarnap ti ila ko. Wena, tasana na masapol ti puunan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, Norabi. Uwan busing. Saus. Ada ka no mo mapukpukaw anuang kan kaldeng iji amyanan. Balasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anuang kan talo kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya? Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka magaruan dito. Kung ko naman! Nagkunan namin na makikapang kahit iti ang grupo. Hindi kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ganon bakit? Nailaw anak. Ay,
nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kadabaka ken kalding. Ngam binabay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakkel mga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Ah, lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka ngemne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso abisi akton. Uro na bagay, pangasim ka tiya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bagay. Sa kumalahang ti lalaki ti biyag mo Dagita ka ti pang panunutumon. Ti panunutam. No kasano ang makaruwar ka. Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat idi nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di jay ngay naramid ko. Iso adjakon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo nugayem mo, bagbag. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Hello everyone, naimbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tintay patangatang unay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani Kabsat Lusing san napud no anagan tintay drama. Kasto iti konana, dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. Adagar aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado ti agar-aram kan ko ana. Kat gapoy ti dayta, medyo madi tinamnam ko. Tasana siya ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tapno agbawing tila kaya pensyonado kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Tanyangay, Reming. Aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan ang problema dayta? Abay, dagita laubing ayat at dakarbangan na nga agayat. Ang dami karbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunin na kun Reming. Di na kumamag parigatanan Tani, marigatan akmat nga agkarasubli dito balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditang aganak. Takasla apo ko tamutlaangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti puko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apati. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay tidwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mo ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiit. Sang butong tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay kahit, inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyong dayjay apatay. Kainubulili kong dayjay tao. Chikboy dayjay. Ah, kasta aya. Kaway. Apay, di mo amaw. Ada ar-armon na ijay daya. Balo ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan.
Ada-ar mo na single mom. Kat ijay mo't amyanan, ada-ar mo na abaday. Ha? Sa ita, si Kamanay, ti ar mo na. Ay, agkakanat ti ar mo na dyan apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay? Di no aklonan dyan talaw. Sa aklonan mat. O di, upat kayong anubya na. Ne. Jak amo kasta amanang. Damo ka ka siya lang dararman na. Ay ko, siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga gayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpat day jay. Ading ko. Bolele kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wen manang. No kasta nga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrang kamad gustiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatyan, ading kaw. Nanang, adda kwartayaw. Apay manan ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodan tigatas di basit nga po kayaw. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Mautin day dyan nga nakamikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray 5 kasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga ti pensyon ko. Manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod da kwartak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Hindi ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga may. Di ka birok iti panggadam. Day tala agputo ti paggagatam. Di kayo sumanaon nana. Mang tagkikit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyo. Ay, ngalalala. Mabit laag nga raw. Elma, no may ni tatam apat tay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y naan. Jak magpapaaram kang kwana. Isumat ti umay agar aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan. Gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno ada kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilat tamot ay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, duti po nga nakaabay ko. Kanapuskol lagi ti ulis ko. Oh. Isungawan problema iti dayta anak ko. Si ka magayam ti sarsaron, huwag ka magmagna patay. Ha, di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nagatalikod ka. Ay, ay, thank you, Luseng. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanamba ngay.
Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatalipapa. Tagumatang akiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mapad ka man ang agarab. Wana. Ano sa kon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kud na ibaga na, maumuma ka nun iti panagrupropam. Ha? Feeling guwapo kun feeling ubing kakano. Kun bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man, di nakanto kano aklunan. Kunana ba, di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, diyak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko. Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming tikasta. Tiyam mo kinasingpot ti kamsat mo. Nagsaya at mag-ipanlakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay sauce nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awbaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat, jay kabsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, basta gayam. Mala, jakon mapanidya balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklaim pagaraw. Kunak no nasingpet day jay aremeng. Traidor magayam. Nindalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Luseng. Ay, wow! Thank you, Angarod! Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Luseng. Ne, dapay di mo pinunasan. Iyag mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan Ay na. Nag-sweet kagayam Luseng. Talaga aswitak. No, gwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, si Kamo, tila damdamagan. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam dagpay sa ta sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayuta dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laang. Mapanta iti lugar nga awan makangag iti pagsaritaan ta. Ay, katuwa na. Ay, talaga kaya. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000, anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras naggayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Oh, ato iti kwarta, Luseng. Bumatang kay tinabanglo asampo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. Ay. Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno na pintas kita. Kun agpakuko ka.
Padalusam dagita ko kom, tan nagmumurseng. Ay, thank you, Patay. Surum ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa king ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, Patay. Agpaili intong bigat. Sige. Tanayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, Patay. Umayak man nanang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine kan pinalambuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaay. Ha? Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit tsura yaw. Apay akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, isupay atin ang tiniti kwartak pagpapintas ko. Ha? Asino? Ni Patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kasta na. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay, Gino. Ngayon, na. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Yung padpadan tumot lang amang kurangis. Ay, orasahan. Kahit, kano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Tsaka mau tawang pa'y mo ibagbagana kasta. Dagdagan yun ang magikasar ka na kayo nanang. Tanong bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot, Gino. Ha, siya, pay. Nanang, nadamag yon, ti maipapan ka da antiluseng kung tatapat ti. Anya, may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Ha? Imposible Kano kontra ni antim iti day japat day. Ay nanang nakitak ida mismo ije plaza. Maya ti kinibinda. Kan inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan itatapat ti. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinay at magayam kang kwana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kung naman alas ti ugali ni pati ngam nakinay at kamagayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mga minamnamaen amatinag tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading ko. Aniya. Yung alaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan yaw ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas dawak lang ang manang. Takas la kagurguram ngamin idi ni patay. Nga rod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planong iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na ita nga senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana, katawaan na tatagiti tao. Ha? No kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar. Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar Iso nga agdinatalatan.
Bunaga mo nagiti kagawam iti balayaw. Taumay kan agna dito balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Ala, di ka mang liplipat nanang ah. Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yung lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malalala tulungan nak nga ron nga agimpake. Tapno mabiay. Agasem nga eh. Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, win ah. Ha, mapadas ko mula nga, hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijadakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Mababain ka ni Patay. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dudwa talang dito balay. Tawalan katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada kamutan akaduwak dito. Itatadakan dito balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw nun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan da tumabay. Nalakalaang mo't trabaho da ita. Ay ka, uwin anya ngay nga ron. Talaga kasta, tagasawa ta ka nga ron din. Wala, aganos ka. Anya, saan ang balay? Talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti si daon dito'y. Malangaro, tarumarak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam, pinagawid na mo gaya may. Agam, sana balay. Manusa kong. Oray, tadakkelan ti balay ko. Oh, Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyaw. Ay, aya. Umay ka man, babe. Atay bagak. Ay, madama, ti dalus ko, patay, apay, aya. Umay ka nga mina! Oh, apay, aya. Ayan ti charger ko. Wala man tag-charsak. Ay na, nagasidag day ta drawer nga yan na. Yak nga ron magaw at alaang kitain. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo, din mo lang magaw at mutay. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala, unad, mabit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din, igawan kan. Gatuan apay, masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Gantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabit laang nga raw tayo gawan kan, patay lakay. Nalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsindan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo da gito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit da gito Gat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Hindi mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laangay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmat laang ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya.
Manum latay mauawat mo a pensyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon, tasyak mo ti agpin-pensyon. Naimbagin ka, tagtakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bentar aramidam. Abay, rigatam dayta, Ay, agreklamo ka luseng. ay, saan mo'y patay? Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslawan imbagakon lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti papaunag mo ken amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat aserbit ti kadam diti balay. Loseng, ada bisitak nubiga, atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Tangapula putahi ti lutuam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawana, tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam ha. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sangapulo aputahe. Kat masapa ka nga agring umangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpas sakbay ti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaon ng luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sangagapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy ngagdalos. Anya muton ti kastaw. Mabanbanog ako niti dayto abalay. Sapay tumanaray dagiti ubeng. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya muton ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no matandama. Agluto kan to gaya. Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Panawak kitintoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalos, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanug ako na yan. Di na mo nga rog ikan iti kwartak. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidenakin kwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam sa mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Pati ket sininaakon anamin pinsan. Dita na risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma.
Daytaman nga rod, tijak malipatan nakapadasak itibiyag. Tikab sa tunugayem mo, lusing. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Advance Merry Christmas manan. Hello, naragsak nga daw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin sa napud no anagan tintay idrama. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Ma'am Samantha Claire Makaraeg dita Saudi Arabia, ni Ma'am Connie Agana dita Hong Kong, kani Sir Sherwin Balikat dita Apayao. Kasi man ti ko na ni Kabsat Aldrin, dir man ang biyanang, agbaliw-baliw ti pangedeng ko. Jakman amo, tano andaing kedeng ko, pagamuan tagbaliw latan ti panunot ko, bana kapakaungong taki ti padak a tao. Gatap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarat tayo nakmangayam iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Bang tiliwak ton kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno, no jakon gumatang iti ipasidata. Wala lang, siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray tanlaw. Ta adudang nga gapas. Wala lang, di uray lima. Nakaluto akaw nitiin na po, Aldrin. Naparti mo, tayo ipasidata kadag iti naggapas. Ay, masaya nga nagmait amang party kadag iti manok ko nanang. Sapay nangina tinitive ang manok itan. Sayang no ipasida tayo lang. Anya! Kahit, anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakaluto iti sidaun da. Di ka matanagan nanang. Tadaginatang ko at adakila sardinas. Ison, ilutun tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mapalinag. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun an native a manok ti ipasidak kadakwada. Egit ibagayong tulatan, mangukop da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Inka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida ka da kayo. Tanay, saan mo't ang mabalin na partyan dagitay tarakin ko amanok. Ta mangukop da. Di bale, tayo maminsan, mabalinan ang maparti dagi jay. Ayabanda kay tumanan inton panagraraap. Aguma kayong tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babae. Angkay, adaan mo malako ang motorsiklo. Brand nyo, wano sikanan. Uray sikanan lang angkay. Takurang ti kwartak no brand nyo talaan. Adamit tayo ilaklako na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanya antay. Mano-kano nga angkay? Nalakalang. Kaslan ako na iti akin simil lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka, tamapantay dya balay ta. Uwan man angkay. Nagapwa Aldrin. Namalman kamay. Napan ko kinita jay ilaklako da motorsiklo nanang. Apay, gumatang ka iti motor mo. Uwan nanang, tanay bagla pagluganan nagpaili. Wano adda papanan. Ay ka, makaammo ka anak ko. Kaano nga'y nga alaam? Inton bigat nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sapay mo nakareg. Apay aya, aday bagam. Nagpagpaguyog namin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayatan na. Tayo motor nagatagan na. Kamudya mo nauray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabitlaing nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain.
Amom nga adala ka ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni uncle mo, ijay salas, ururayan na ka. Abay ka nanang. Ne, kaya mapanyo ka nugatangan tay motorsiklaw ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kenkwanay di kalman. Ay, nagmadi magngarod din na itagtagainap ko di rabi nanang. Naitagtagaidrip mo nga. Naidong paro ko kamo di motorsiklo. Ngay man maneho. Isu ajak tuluyon ang katangan da dyan. Anya? Kay, natulag yan samot ta hindi panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo ngay babawi nanang. Isu nga ron at dabalikas ababawi. Ibabawi ka aja tulagan me. Anggal, pasensya ngayon. Ngam nagbaloy ti pangedeng ko. Lugan lang di katangit. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas tinaitagtagainab ko dirabi. Ay ka. Anya nga ti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sa pa'y damnaman agat tangam na jay. Kat ibagayol tana. Alugan gayam ti katangit anggal. Ibagayaw ang nagbabawi Si Kanti mapan magibaga. Alangan asyak payla ti baon na mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagriga mo ti mang namnamay ti awan. Abay, awan ay ti karbaga nagbabawi mo. Na, Aldrin, anyat kasurun mo asimang pay. Na, Ay ako. Jay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputa yung babawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kaya din. Tila yung bagbaga na kanyak. Masuro na. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam mo na. Kat sigurado agatangag. Na, adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ni panagsasaw na. Dandanik na tapis. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka, no di mo gayam tong palan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot ay ama disgrasya. Nagmadi nga ron tinaitagtagainab ko. Abda ka rin ba nga agbabawi? Tadyak kayat ti maisagmak. Nalala. Husto nga rudan. Di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pay nga umuna. No final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pay. Di ka pay la makitultulag anak ko. Nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay gawa na insan. Hindi talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya. Ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika. Lumakay ka na baraw. Dahil paglakan niya ka, talalaki Kaya no kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws. Taado ti mabalin ang maaram dita. Kanya pa'y lang arong ti kuko am nga insan. Agaram kan at ang mga asawa ka matan. Awan iti panunot ko rin insan. Aglaklakaya ka paro. Anya? Ay sus, narigat awan partner na insan. Mga asawa ka kaidi matan. Tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Tapay, ang sino timor oray? Kita damot tantay mangkasar ka na kayaw, Edna. Ni insan Aldrin, uncle. Isu nga minti may nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos, mangibaw na kan ay itimang suruting kwaray di balay ta. Wen, uncle, adabi na unmin. Unay ka na niya taon. Dilagbay nga isula mo oray. Barang paumayan, uncle.
Oh, Aldrin. Ay, bandakan. Si kalat mauray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Ada tay umay mangsukon ken ka di tarwar. Uray sudan dagabay, nana. At dagaim lakad ko itang agsapa. Anya, ay naanak ka. Mapan kantuan, umalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapol magayam nga agmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laeng. Agmarcha mo gayam. Ay, talaga mo da kasta, Aldrin, anak ka. Manyak, ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya! Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kaninsan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya, apay kanungay ante. Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuruna. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti duma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga ron iti nasapa saan alas minute. Naimbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka, Sinsin. Diyak magam amo nga agmarcha gam kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan, wadda katulag mo, kat agbabawi ka, ibagam itinasapsapa, tapnawan may lawlawan. Mala, pasensyakan ka, Sinsin. Madama siguro karba nga agbabawin. Basta, mangilawlawan ka talaga, insan. Kadakin kan ano, guraan na ka, Sinsin. Basta siya. Sinurot ko lang tirignak. Tanariga mo't numapilpili taklaan nga agabay. San aya? Nala, diyak ko nagsaupay, insan. Basta diyak kayaten ti makitinulagkan ka. Apay, Aldrin, anak ko. Awan planom ang mga sawa. Mapanay, titaway. Ingari kiti bagay ajak mga sawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin nga trabaho, Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. kat uray mabatak ang. Awan bibiyang da. May may sa taawan kaapak. Tanong mga sawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Diyak kahit digasta. Ay, anak ko, normal laeng ti agapa nga gasawa. Basta saan agrabe. Basta man diyak, nagadukag ngay bagabagayon na ya. Aglaklakaya labaron. Agbaak akon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksik. Saan siguro at taga dito'y dayta? Dene. Umis-isim mo't ako mitkita kanya. Kumusta, Aldrin? Nay, amunak may. Ha? Uy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siyak na rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigan. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mong. Awang mo tindag iti nagdatakila ka murom sika. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nga trabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na. Tagkakadwa tayo manay. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't may lawan na mangayat kada tao. Oh, di ka man, Sandra. Iti kastaki na pintas mo. Awan aggusto king ka. Jackpot siya. Saan man? Pudno ti ibagbaga ka, Aldrin. Awan pa'y nobyo. Oh, sige ngay. Nangasawa kan? Nagpadatang arod ano kasta. Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pinat kukuam ngay. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakid di, Sandra.
Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanya. Kat di nakto pa'y panpansinan, di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti dayjay saan itan, Sandra? Makayawan ak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminan. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo inton malag. Ay, kat. Uwi na. O sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarong kara ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin amanugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway dun dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli iji Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo, Nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kung arman. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, Nana. Nay, si kamagaya Aldrin. Sumrak ka ba raw? Agyaman ak, Nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko kuma-arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no, paglulukan na klaan. Ay, saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaan ti panangikasarkon kan ka. Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay. Ay, ayatan ka. Kaya't ka nga ikalaysa. Iso please, aklunan na kumahan. Kwa. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatan ka. Iso sige, aklunan kan. Yes! Ang yaman ak, Sandra. Ay, basta ati maharang. Awan ti ado pakibo na. Agkasartan, Sandra. Ay, kat makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasano ngay abalayan. Nalawagan ti saritaan tayaw. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayaw abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Naalang nga raw, sapay kumatawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagat ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kubot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ang tiurayan agkasartan. Uwan, Sandra. Ang imisit kamot tayo. Nasurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka manay. Si kakit timot. Kastoy mata talaga ti kulor ti kudil ko. Pimudawak laang idi nagpamanila ak. Ha? Kanin siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho Jay. Ha? Agsubsubli pa yung dagiti kamurong, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tay us-usarak iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang umisip ti rupak, Aldrin. Ha? Alang nga ron. Iibusan tanto yung ginatang tamirinda dito store.
taagawitan, Sandra. Aldren, in kay alaanan dagitay maparti a baboy, inton kasaryaw. Inton bigaten ti kasaryaw anak ko. Ay, baybayan yung dagi ababoy. Uray ta jak pa'y binayadan. Ha? Na, apay ngay anak ko. Anya nga ron ti maparte, inton kasaryaw. Ay, di tayo patuluyan hindi kasar, nanang. Anya? Tapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tilara aramidam. Natulagan ti kasaryo ko ni Sandra. Nukas tamo lagayam, di pa'y lakuma, nagbabawi ka Kat itala ang mat anamiris ko dahil tao. Diyak kaya ganti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak diya kasinsin ko apadi, nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldray. Basta man diyaon. Awan ti makalapad kanyak. Tabiyag ko dahil tao. Siyak tag desisyon iti para kanyak. Apay kasta lakalaka na ti panang ibabawinan iti amin. Adaya mat kasta. Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at dito'y balay-abalayan. Payabam itan! Umunay ta amin, nana, Sandra, kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Ganun dispinsa ka na kayo. Gapo iti panagbaliw ti pangideng ko. Namiris ko nga main, anarigat gayam ti agpamilya. Madanaganak nga main. Taamagan mo. Agbisinto lang ni Sandra iti sinong ko. Tas sa anak mo't abak nang. Kan sigod magkit din, ngayon karik iti bakit, adyak to mga asawa. Isuan na panunot ko. Nga, agpade aklangan. Mangilawlawan ka, Aldrin! Anay ko. Dayto'y mat! Anay ko, apay nga agsipat kayo nga. No di mo kayat ngay kasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kuana. Pinagmultanak ti ina ni Sandra. Nagtung palaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga uray kontra iti rignak. Pimanawa kiti lugar mi kat nagtrabaho kitayan ti uliteg ko, kas driver da. Agawid akmet sagpaminsan, no daytay mapankwik ka ni ta allowance ti inak. At dalat tatay ugalik ngagbaliw-baliw ti pangadeng ko. Ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok matbasi ta na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay amang dengak, panunutak pa iti mamin ado, tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggan ti sabalimanan nakapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti kapsat yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Malo, Tintay Drama. Ngabsakbay na Makablawa Mampay, Danelli Cortez, Esther Draculan, kani Gerald Tenaza, Dita Alicia Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Malo. Dear Manang Biyanang, maminanuak amaloko, takanayon dak nga itarayan dagiti pakirelasyon na. Banaga pagsangsangitak, kan pakaisi istresak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak nun. Sa bali matiin kasar na. Anya, magtisang sagi, tamaw, si Kamalaw. Dayjay nga, Sir Biliano kuna na nga syakti ikasar na nga man matgayam. Sa bali matiin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagamam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws.
Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami iti bagyo, ta kuna na nga adalute na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Ngam, idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagaram kan ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agaramkan ka. Nga oray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak. Ngam awan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso kan ka. Basta di ka agdardarasunos ang mga klon kadagiti agaramkan ka. Paliiwan pa'y nga umuna. No talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kaya't ko tagbartak nanang. Kaya't ko ti makalipa. Malom, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Wan nga ron. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabuan tor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, isungasar nga nakon niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agaram ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang anding ayan malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adya pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan niyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi diya nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, noon tataban torti pa kay boyfriend nak, hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat ta dayta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga itati umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalinti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyon na. Di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung atomboyan? Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga pay-paysaw. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya di kayat mo merienda. Ay, bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis tampay lang, nana. Tanabatik tiwalit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayaga di ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta gaming ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom.
Ano ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-armpay lang. Sino man ang dayta ngay? Diyan ngay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Nay, di ka man ang nagdarasudos malaw. Kita na mga nadama asawa na. Ay naawan nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat ko nga aklunan ni Rio. Anak kang kadayta ah. No kaya mo man ang tiagsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo tiagsangit. Saan ba ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sincere kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak ko. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti cellphone siguro Kay Loy Estro, ti pagkikitaan ba? Kasta aya. Ay una yan dyan anak ko. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka innagaw dyan anak kaon. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy di agar aram iti anak mo. Nay. Nay na ba imbaga day ta? Jak amo bantaw. Ay, sos. Magbagaam di anak mo. Ungtam no ka sa pulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw, no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siya, uray lakaya ko, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu ko, no siya ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ane Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay magaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki, saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo kadi, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba dati na nga lalaki Diyay lang busis nati babae. Ngam titak-tak dan nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka, makaamo ka nga rod. Wan angamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Hana kasta nga kon kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamat gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Kababain samat kanyam. Di ka kadiag babain, taagayan ayat tangarudan. Agrobot ka tayong tag shopping. Nabatik magkayam tayo wallet ko. Anya matan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buludak ka niya. Ay, awan matikas nga kwartak. 3,000 lang di iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam ka ni nanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaan, lumakaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga rod, mabiit lang darling. Oh, anyang ay darling. Magusto matlaan, ti ginatang tawalit mo?
Wan darling. Oray nalaka ngam nagpentas. Kaslag balor iti ribu. Ngam handa nga mo. 150 lang gayam ti balor na. Wan nga, Rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4 mil nga sapatos mo. Ay, wan, darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Tainggatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige ang arod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makaamo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko dito eh. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nak ngagsubli dito eh. Ay, sige nga ro, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Diyak mata na si putante tinurong na. Adala ang tanday diya yan ti kahirang ang awan matan. Ag-awi daksan. Imununan sa matan nga nag-awi diya nga Rio. Rumurakit din ito'y. Miss, mabitar. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid akon sir. Taawan matan diya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni? Kunak manuna kisarita kanyam diya kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa itikinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirore ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tay. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tay. Basta tugaw ka dita, miss. Ngamnoad na kwartam. Bayada mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsublit ti kaduam. Makaturturog ako nga aguroray. Tuy! Ayan na ngayon dahil diya nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kabem. ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan, aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpagala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsubling. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo, duata ama pa ni Jebalayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga rin di balay me. Ang usaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapangay a kwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no andamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Agururay di pagbayadak ijarwar. Mabait lang, Arod. Nay, anyat sang-sangi tamalaw. Ikan sama na naturog iti rabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka iti rabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manja kon nga talaga, nanang. Manja montay. Tiag ayat, Agpapadamat gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tog na dyan nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan?
Kadno kinwarta anak nga rod. Hingga tangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinan me. Anya, ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagang. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanya. Gampi manamat gayaman. Sa lawasaw da dya nga tao. Ay day tangamin ti madikeng kakag. Tanaglaka kag taltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo ba adagaws? Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, Nana. Ada ka din ni Malo? Ah, ay ada baraw. Asino da ka day? Siyakdagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, Nana. Ada ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ah, ala, mabiit la ang taya bakti anak ka baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Ada sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yating. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tamas siya nakitinam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo nito'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakid din ading. Di kagbabain. Tamanipo dita. Kanayon na konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon kang kaading. Kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, muam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Uwan nga rod na nang, hanukon nga aklonan. Sigurado matla nga lokonak tumanan, nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtig na ikan panagsasaunaan na singpa. Baka nga'y aging sisingpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga basta dakon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen ka nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpat mo dayjay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko ana. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binasted mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang loklo ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti adya asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot nga ni Cesar kanyak. Ay na, jak la impagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya tapagtrabahuan sika. Kanaggagat talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. Adapin ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan.
Saunay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagagat nga asawa. Kat aging kay ta naragsak talatang agdandan na. Kat adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga anak ngem awan maramidak. Basol ko ta pinaluspusak. Kat ita single aklata ta mabuteng ako na makinayat. Ngem na dapay siguro masara kakakas ken ni Cesar, mabali na makinnayatak manen. Ngem kaslawan metten ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbaklet akon abalasang. Ngem ti maylaw anak manen. Alakastan, tuy gayem mo, malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin.